Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mutukiye kwita amakuru ryacu ndabasuhuje. Ni amakuru aba agiye kwibanda ku mutekano, politike ndetse na diporomasi. Ni mu gihe rero ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko muri Masisi, Rubero ndetse na Nyiragongo hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano ikomeje gushyamiranya impande zombi. Izi M23 zihanganye n'igisirikare cya leta ya Kinshasa aribo SADC, ingabo za FRDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe cyangwa bafatanyije n'aba FDLR. Ni imirwano ikomeje kubica bigacika ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko iyi mirwano ikaba ikomeje kugwamo abaturage batari bakeya. Ni mu gihe amakuru ava muri ibi bice avuga ko intego y'aba basirikare ba FRDC ndetse n'abafatanyije kurwana ku rugamba mu ruhande rurwanira leta ya Kinshasa bararwana bateganya gusunika byihuse bagakubita vuba ngo umutwe witwaje imbunda wa M23 ngo ukava ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko ukava mu bice byose bamaze kwigarurira. Ni mu gihe rero aba barwanyi ba M23 nabo bakomeje kurwana inkundura nyuma y'uko FRDC ndetse na SADC bitangaje ko rwose ngo bagiye kuzana ibindi bikoresho ngo bagakubita umutwe witwaje imbunda. Ni mu gihe uyu mutwe wa M23 ukimara kumenya ayo makuru urimo kurwana kubura hasi kubura hejuru. Nk'uko amakuru ava muri ibyo bice avuga ko ku munsi wo kuwa gatatu matekwa zafashwe za FDLR zigafatwa ari 3 n'abarwanyi ba M23. Ni mu gihe imodoka yari itwaye amavuta yatwitswe n'ubundi n'abarwanyi ba FDLR. Ni mu gihe amakuru akomeza kuva muri ibi bice avuga ko abarwanyi bamaze kwifatanya na M23 ngo baba bafite impungenge mu gihe FRDC yabitsinze uru rugamba ngo maze ikaba yabakanira leta ya Kinshasa ikaba yabakanira urubakwiye. Ni mu gihe barimo kurwana rero bivuye inyuma bagakubita batababarira, by'umwihariko abarwanyi bose baturuka ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Nk'uko rero amakuru ava muri ibyo bice abivuga, amakuru avuga ko ni urugamba rwabaye hirya y'ejo tariki ya 15 z'ukwa munani, aho rwari ruhanganishije impande zibiri z'abarwanyi ba Mayimayi mu bice byo muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga, aya makuru avuga ko iyi mirwano ko yatangiye igitondo cyo kuwa kane igeza isaha rwose z'igicamunsi cyo kuri uwo munsi. Ni amakuru rero akomeye cyane. Reka twinjire mu makuru y'ibikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi, ariko reka mbanze nkubwire ngo ni mukande kuri subscribe mwebwe mutarakandaho, mukande rwose tujye tubona amakuru yacu ya buri munsi. Ni mukandeho like rwose aho hari igikumwe kireba hejuru, ni mukandeho. Reka mbabwire ko mbasuhuje, njyewe nitwa Fisi Aminadabu kandi nkaba ndi kumwe na Aniki. Ndabasuhuje rero abadukurikira bari mu bice by'isi bitandukanye, mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, Kongo, Tanzania na Malawi. Mwese ndabasuhuje hakurya y'inyanja muri Amerika n'ahandi za Australia na Ghana. Nimugire ibihe byiza. Reka rero Aniki abasuhuze kandi magambo makeya kugira ngo tudatinda rwose abagezaho amakuru bikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Fisi, nk'uko bivuze reka tunyarukire mu gihugu cya Israel, aho biri kuvuga ko Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko igitero cy'indege cya Israel mu majyepfo ya Libani cyahitanye byibuze abantu 10. Ni mu gihe Israel yo yari yavuze ko ingabo zayo zashenye ikigo kibika intwaro za Hezbollah. Ni mu gihe biri kuvuga ko muri abo 10 bahasize ubuzima, harimo umugore n'abana be bombi bamaze abandi barakomereka. 2 bakomeretse cyane nk'uko Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza yabitangaje.